n'abantu cyatumigamu omurukiko rwa team managers ba team mezo rushitamiro mu mbarara bikiriza impaka zo kutandika kibanza cyo kwezi kwa mukago kusiebero 13 byo kwezi kwa mushanju okumara ubwire bwa meza abiri zirukuyenda kandi kuturare mwasika munongo muguha nituza kubiruka abatebekanisa nabagira ngo impaka zo mwako ogu nizija kwitabwa muna za team ku rugaheri yambarara ngo kandi nebiconco by'abarakore kurungi byeyongiye abatimu yasewa garaje basingira ikikopo cyo mwako guhirana bagira ngo betebekanise kurungi kugarukana ikikopo cyabo no za team zinda nazo ziriyonzo bahayiro kucibihaho makugwa wirente nangwa nkamba herizente cenche hukuka tente ndesire ya mani munonga impango okubanza natwara ente atwara umudari gwa gordi atwara na n'ikikopo deno wakabiri natwara imbusi atwara umudari gwa silver deno wakashatu buri nkanta muhereze kuko wakashatu ate nimuhereza jase muhereza n'umudari gwa bronze na n'uwakana nimuhereza jase kurigirira nko kubatira mamani ba sponsors ati muri yankantine ba sponsors konka hati mbonere ba sponsors banyongira mani ninga kasaburi mukama wa tournament ejintu za kugishemeza neza kuba erije kukira ngeriye yahwire kuba tuyinamu ate emisinje jaze mirala ejiri emabega wafe tunayo ba manager nagoya koyo naye waliyo Lioni Simon Ponda batrakita tugenda kubera ba kyakulabira ko tuyina amanyi kuli anatusala maso tugenda kuba tufagia Ngambalala City Motors Garage Musiramu and Family and Sons inetekeka je twetegese olwalira ateyo yanjawulo kubanga tuzze n'amasanyalaze nga twagala kakasantu obwa champion tubusigala tububeerako emyaka gyonna fete tugenda kujyanga sewa bwazze empaka zo mu rundu rwa kabiri zitekatekwa kwetabwa mu timu zirukurenga 80 abwa TV West and Aloysius byamukama